Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadengdakan ni Lorraine, ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat da gitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da itoy iti saan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalaped, iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadagiti dadakkel na, amapan da agbeach kadagiti gagayem na. Pinalubusan nga rod dagiti agasawa. Iti pannagnada iti public market, nakita ni ampiang ni Mariel, nga adda ka holding hands na alalaki. Ita gagayem, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay na, taon mo't tan tinapalabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel. Asino jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di day jay? Pangaasim, manang ampyan. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George Dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, may papan ka ni George. Iso ang pangaasim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang itibiyag ti sabali. Agyaman at nukasta, manang ampyan. Jordan, ni Mariel Dayjay kadwa na dagiti gagayim na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ka. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Ah? Malaksid kada giti gagayam ko. Anya Da kayo ti makaamo iti nakita yo. Wah, insan. Anya ti kayat mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada iti melting nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsaga na kayo. Anya? Iso ano diyo kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimak kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yung tinakita. Uray siya. Jak namnamaan nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayja lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George. Wen, amok di may sa babae. Ta classmate ko di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kaila tagtagtagari anak ko. Wala na. Awan mo't panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan mit ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan daman ng minda, kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak day ta, gaputa ka na yun idi, nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na, asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo?
Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalapas manipod na Panday J Beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tiga tangem. Sa anak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Ay, sung bata ka dakos. Tapno sana makapungpad. Hello? Mama? Hello anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiyawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, anya, nakasaritam ti anak ta? Wan, sinong batan na ti awag ko. Kat, kano nga agawin? Agawid da kano kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwartana. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging gaasaan na pagawiden. Saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami nga ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga ag-update ka kadag itinagannak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanagken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach. Siguraduam lang nga puno ti bagbagam. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan, papa. Awan. Nasaya at no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga da papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami iti nasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, mama. Sige, kastanto ti aramidan. Wen, manang Sandra. Puno timbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan may sa, am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Ang ay na, manang Sandra. Panagkitak iti day di a lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ngamin, di takyag na.
Tato amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nan ti awan tato na. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorraine tinakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni Ampiang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni Ampiang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman amo, anak ko. Makaammo ni Ampiang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wan garod lakay. Oh, madanagan akmanan. Tadyak mat makontak ti cellphone na. Napnapanan namanen. Ti pakada na itay biga at mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Adda kano aramitan da. Diyak maten na sa lutsod kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kasjay nga aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa met sagpaminsan, minda. Ang mga noan niya laditan ti aramidin na, adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayom laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kenkwana? Day tangarog kat. Ay na, manang minda. Das kan nga amon yun, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, ada ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awan day jay. Awan day jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak yun. Ang mga no saan mo't ati gagayam na ti kanayon na akad kadwa. Aniya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumat tinakunan ni manang minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay. Ibagak ko matinakita idi na minsan ng aldaw. Ang mga no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible mat no di da kabailan nga isuro. Ay, sa bali talaga tinay chief. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sana bali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantang arudan ni J Coffee Shop. Agkapita pa'y sakbay nga agawid dak. Ken mapan kamot tin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Hindi Mariel DJ Ha? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan daan ti day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadaalan ti kasinsin ko. Panang isakit ti aramidag.
Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.